أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, lebih hormat para kiai, para ulama, para habaib, lebih kepada panitia, kami telah mensukseskan acara begitu sangat sukses ya itu. Alhamdulillah, biasa silaturahmi ke urang dia cigon lewah ibu ayah bes cigon lewah ayah ayah si kira jadi oh si kira kenapa itu si kira aja ya. Alhamdulillah paling oh sebenarnya itu dari orang dia gitu bener, karena pun babe asli orang dia gitu, babe masih orang dia bapak anak kamari nenek nonton tuh kamari pas si nenek kan gempar si nenek Allah alhamdulillah ya bahwa nama abis teh saudara nama Uwi gitu aja orang oleh-oleh HICR tapi demi orang Cigondewa aku rela waktuku sepatkan gitu. Luar biasa kemana-mana lope kabehan. Siap pulang salawatan siap bener siap Allahumma sholli wa sallim wa barik. Inna rajaba syahrullah wa syaban syahri wa syaban syahri Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi mu'min hanuti syari'ah kam dihin lisani haluskan dikani kapinto muliakan ing wong juang
soalnya di kampung nenek ya, di kampung neneknya matakan lila ya, le paling lila ya, le paling lila sobos ya. Aing bangga asli boga idola kieu bangga urang ceurik aing mengerti ya. Oh gaya. Kalian tidak salah mengidolakan orang ini. Ini orang benar-benar menginspirasi semua orang. Tuh tinggal di lebih si Ariel lima tuh. Bangga apa kalau mengidolakan ieu mah bener si pas. Keren, udah ngora keren. Oh, no sere tibo nyempo. Kembangnya opo Rasulullah mari ya kurang salawatan salatullah salam Ya Abah Haji teneng ya Abah Haji. Ajak Abah Haji duaan ieu wae god. Di tukang siblek ke jeung si Den Dudu.